Danas ću vam predstaviti jedan odličan hladnjak srednje klase koji je brutalan. Lijep pozdrav svima, moje ime je Stipe i danas ću vam predstaviti Kyorig H7 hladnjak za procesor. Prvo želim da zahvalim firmi Kyorig koja mi je ustupila ovaj proizvod na test i recenziju i koja će osigurati meni hlađenje za procesor. Thank you Kyorig for sending me this product and I hope our future cooperation. Od Kyoriga sam baš tražio ovaj H7 hladnjak zato što je veoma zanimljiv. Nećemo odmah krenuti na neke detalje, već ćemo preći na nekakav unboxing, a kasnije ćemo se pozabaviti sa svim detaljima. Kao što možete vidjeti ispred mene, kutija je odlično napravljena. Imamo izgled samoga hladnjaka na prednjoj strani kutije. Zatim sa strana imamo neke male specifikacije, na pozadini još više specifikacija, te na lijevoj strani imamo samo H7 model od Kyoriga. Sada ćemo krenuti sa unboxingom. Odmah na početku kad otvorimo ovaj poklopac možemo vidjeti kako da dobijete 3 godine garancije. Garanciju ne dobivate u obližnjoj trgovini gdje ste kupili ovaj proizvod, već dobijate tako da registrirate ovaj proizvod na njihovoj web stranici. Sada imamo pogled na hladnjak. Hladnjak s gornje strane izgleda nenormalno dobro. Imamo plastiku na samom vrhu ovih rebarca. Imamo još jednu zaštitu kada skinemo, nailazimo na sam hladnjak. Zatim imamo još neke gluposti. U kutiji nam ne ostaje ništa. Sada ćemo pregledati ove male kutije. U pakovanju imamo na samom vrhu Kyorig kvalitetnu pastu. I to dobili smo dosta paste koju ćemo moći koristiti u više navrata. Zatim smo dobili installation manual koji će vam biti potreban, dakle na ovo obratite pozornost. Inače ovaj tu ventilator mi služi samo kao držač mikrofona. Zatim dobili smo još jedne dodatne držače za ovaj ventilator ukoliko želite napraviti push-pull kombinaciju, odnosno da stavite ovaj ventilator i na drugu stranu. Zatim u drugoj kutiji backplate i vide za postavljanje ovoga hladnjaka. Sada kad smo pregledali cijelu kutiju, krenut ćemo sa nekakvom recenzijom i detaljima kao i specifikacijama ovoga hladnjaka za procesor. Na prvu ruku, prvi pogled hladnjak izgleda brutalno. Imamo 120 mm Kyorig kvalitetni i jako tih ventilator. Radi se o Kyorig QF 120 mm modelu. Ventilator je PWM, odnosno što znači da ga možete kontrolirati softverski, odnosno što znači da je na 4 pina. Također ovaj kabel je presvučen što će dati na estetici. Izrazito je tih, buka se kreće od samo 10 do 25 decibela što je nevjerojatno za ovakav ventilator. Također možemo podešavati softverski brzinu od 330 do 1600 RPM-a. Sam hladnjak je odlično napravljen i kao što sam već istaknuo, sam vrh ovoga hladnjaka na kojem se nalazi ova plastika koja se lijepo uklopila u cjelokupni dizajn. Na vrhu se nalazi i Kyorig logo. Rebarca su napravljena HiFin tehnologijom, odnosno napravljena su na drugačiji način kako bi se topli zrak puno brže kretao kroz ova rebarca koja potiskuje naravno ovaj ventilator. Također još jedna odlična stvar ovoga hladnjaka je što su stavili podršku da možete staviti radnu memoriju bilo koje veličine. Odnosno hladnjak je ograničen tako da neće imati nikakvog dodira sa radnom memorijom. Hladnjak je dimenzija 145 za 123 za 98 mm. Samim tim hladnjak teži 711 grama s već montiranim ventilatorom. Također bitna stvar hladnjaka je što imamo 6 heat pipeova, odnosno po 3 sa svake strane. Također ispod ovih heat pipeova imamo bazu koja je dobro napravljena, nemamo baš nekakav efekt ogledala, ali sve u svemu i dalje je odlično. Hladnjak možete montirati na 1150, 1151, 1155 i 1156 Intelove sokete, te na FM1, FM2, AM2, AM3 plus AMD-ove sokete. Nažalost, ako ste još korisnik dobrih starih Core 2 Duo ili Core 2 Quad procesora,
zaobiđite ovaj hladnjak jer nema podršku za 775 soket. A ako imate odgovarajući soket, ugradnja je veoma jednostavna. Kad smo već kod ugradnje, kako da ga ugradite? Neću snimati ugradnju zato što je Kyle napravio odličan posao. Kad smo kod ovoga installation manuala već, prvo što smo naišli je ova folija u kojoj se nalazi product registration card. Odnosno tu se nalazi broj koji unesete na njihovu stranicu i dobijete 3 godine garancije. Sada smo kod ovoga installation manuala koji sam vam pokazivao. Kao što vidite tu se nalazi jedan mali QR kod koji skenirate i on vam na mobitelu odvede vas točno na tutorial kako da ugradite ovaj hladnjak u vašu matičnu ploču, odnosno u vaše računalo. A ako ste old schooler, onda imate ovdje sve dodatne gluposti koje čitate, pratite i tako ugrađivate ovaj hladnjak u vaše računalo. Sve o svemu, jedan veliki plus za Kyle Rig što su ovo napravili. To je to od ovog hladnjaka. Cijena hladnjaka je čak $35. Srednja klasa hladnjaka, kao što sam rekao, među boljim je u svojoj klasi, stoga ga definitivno svima preporučavam. Dao bih mu ocjenu 8 od 10. I to je to što se tiče ove recenzije i ovoga videa. Nadam se da vam se recenzija svidjela. Napišite mi što mislite o ovom hladnjaku, da li vam se sviđa. Ja bih vam ga osobno preporučio. Moje ime je Stipe, mi se vidimo u nekoj drugoj recenziji. Pozdrav!